Donc ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux, non? C'est faux. Ah oui. Donc, c'est faux. C'est pas 15. C'est pas 15. C'est 16. 16. Là, qu'est-ce que c'est 16? C'est 16. Voilà. Cours numéro 16. Changer. Changer sur votre cahier. Changer. جمارا درس بگوید هر کس گوارم سر دفتر ها پر باش اوکی بریم که از با کاغذ برا بکن سده از نک بحثا درس بکن کی درس کنی رو چکن جمعت حتی نها ما دگو چه ما دگو d'où est-ce que tu viens d'où est-ce que tu viens tu خالكي كداري ما دگو où est-ce que tu habites où est-ce que tu habites قلت له كداري روتني بقى واكيد نجي ما تقول tu habites où فورما كي دمبو tu habites où يعطيني tu viens d'où tu viens d'où شو خلي كداري يمكن بري خبدني ما تقول tu viens d'où جواب مثلا برا خالد رمضان جواب ده خالد رمضان tu viens d'où Tu viens d'où? Je viens du Kurdistan. Voilà, je viens du Kurdistan. Super. Ben, attends, on a un tout jeu hiboula. Yani, de ou S. Un vieux hiboula. طبعا ما جارة كي بحث أويك إل. ما بحث أويك جارة كده ما أنزود الباص. أنزود الباص. إيرو. أمي هم ببن بيجن. ناوي چیه؟ دو کس. از اون مصطفى ام بحثا جمع باش گوی خوب دنه یک اون کنتکستی اوی روشی حاله فهم بکن از اون مصطفى هم فسادیات کن هم فساد میران بکن تمام حتی بگی نه فسادی بله هم فساد میران بکن هم فساد میران بکن از جرا بگم ناوی چیه؟ او خلقی کدریه او کدری رو دنه امارات کار بگید تابی اما ایرو واناهی ببین از بجم او کدری دخلته از بجم او چه دکه او چه هینده به او فرانسی هینده به او تشتی کنم حتی آنها هین بونه جامعه ایلو اما ایلو بخونه کار ما پر حتی و جویش منو به تکرار باش پر باش آنا یا اول درس اول دم comment ça va امین بود comment ça va اما انا بحث اوی نکن یا دو دیا چی بود comment tu t'appelles نه وره comment tu t'appelles برای که جا comment tu t'appelles comment tu t'appelles ام یا زانش خواه comment tu t'appelles یعنی چه با ناوی چی سوپر آن اما چی بکن زانی اما بیجن comment qui کاره بیدش منه؟ ناوی چیه؟ اما چه بیجن؟ Comment s'appelle Comment s'appelle? Ouais, qui donne? Il s'appelle. Ok, il s'appelle. Ouais, qui donne? Elle s'appelle. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ok. D'accord. Ok. باشه. آنا. Tu s'appelles Tinder'da. بله. جمعه. اوانینه اوا راست لنه ده فرما مده اما بیا باشه آنا ایشه من پر رحمت خوب بدنه هم چه بکنه بله دیساش بیر نگن اما دیسا ورن سر وی جمله اف جمله اجمره پر لازمه اف جمله اساس نای معنا ناویتا چیه ها اف جمله تی معنا تو چاوا گازی خودکی تو چاوا بانگی خودکی جمله که پر عجیبه اما سر یادی سا بخواد اوکی آنا جمله اف قارب لازمه نواره او من گو تو ام بجن ایل باشه ام وی تویه دکن سر اوکی جبونا ایله سته جبونا تویه تته جبونا جوی جی مته چی میگم بجن je m'appelle نواره je m'appelle as من اوکی من travail ها je me tu te donc il va te verser
Ok? Il s'appelle. Ok. Comment ça m'éloigne ou Comment il s'appelle? Barkin, t'as comment il s'appelle? Quand t'as goûté, t'as rajouté un Comment message. il s'appelle? Il s'appelle Kevin. Il s'appelle Temana, 9 et 8. Non, Nachi, tamam. Ça c'est fini. Ok. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle. Il s'appelle. Comment? Comment Il s'appelle. il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle. Il s'appelle. Non, tu vois. Non, il a. Demande-lui. Demande-lui. Ouais. Demande. Comment, tu t'appelles comment? Je m'appelle Miran. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Mira. Miran. Ah, bravo. Ok, très bien. Et lui, comment il s'appelle? Il s'appelle Mustapha. Il s'appelle Mustafa. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Ana. Akos. Ok. Amana. Juan de Noibun Vicine. Comment il s'appelle? C'est la marche dans le vicine. Ben vicine via. تو فياج بنفسي نقول على قوانا ببينا باش مينا هافدونا يعني لا تشتكي صار لسه ننمي يا جماعه comment il s'appelle d'abord on a hier d'abord je tout le monde dit oui 9 et 8 چیه یعنی اگه گفتم چون چی بیشتر تو چون گازت که اول خاطی نه اول مروه نه نه همین نه گوی نده باشه همین سه ساعت انت من او چاو گازی خواهد که او چاو تي اوا تو اوا تی Comment tu t'appelles? comment tu t'appelles تی Non, on fait le bonnet. Lui, jamais. Il est, ouais. Je vois il là-bas. 9 et 8 چی اوا Regarde-nous ici. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'a pas écrit. D'accord. On attend. On attend. J'attends. C'est bon? D'accord. Alors, déjà, ben, retenez, il, je prends un, là, ouais, comme ça, faut goût. Je prends un génologie, mais bien, elle. Voilà, qui a elle? Elle. Il y a quoi? Elle. 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 Super. Alors, à mes besoins, comment elle s'appelle? 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 déjà beaucoup de monde dit مثلا عالیه من موشه فرق قوی تنه مثلا بجن ناوی چیه
لهند براده نابج ناوی ویچت بجن ناوی وی اول بجن نوی چیه؟ هومت بجن آبه نموش بود بجن باشه یعنی دو کرمانی داشتی فرق خواه هر دو کرمانی هم هر پنه از این لبون کرمانی ها بنویسیم چیزی ها اینه ناوی وی چیه؟ حتی تاوان yani birden bejin jin tamam tamam اباش بنا كرايا كور جن تبع بجن مير جن اوكي Oui. Avec 8, on a besoin de 8. اوكي سيدا نكمل النوب جرامر كردي مثلا بحثوي كر بس نوفي ويتشيا مثلا جن كيتك بدنا نفيسي جن ابي اجي بنفيسي راح تزرع ماشي ادفر داش بنفيسي المير راح تزرع جن مير ماشي تبعها معك il mère elle je comment tu t'appelles Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rosée. comment elle s'appelle Elle s'appelle Rosalie. et toi comment tu t'appelles Je m'appelle Kökan. comment il s'appelle Il s'appelle Mustafa Mid. Kökan. on écoute bien hein on écoute Il s'appelle Elle non c'est pas Elle s'appelle elle. il c'est bon c'est bon d'accord c'est bon comment tu t'appelles Je m'appelle Hassan. tu t'appelles Hassan et moi je m'appelle Firat Enchanté. enchanté comment il s'appelle Il s'appelle... Non, mais tu vois. Hassan. Il s'appelle il a oublié ok il s'appelle Hassan et toi comment tu t'appelles Je m'appelle Kadir. comment il s'appelle Il s'appelle Kadir. et toi Mustafa. Je m'appelle Mustafa. comment il s'appelle Il s'appelle Moussama. et elle comment elle s'appelle Elle s'appelle Rosée. Rosie. Rosaline très bien et toi comment tu t'appelles Je m'appelle Sartif. comment Sartif. Sartif comment il s'appelle Khalil Ramazan Sartif. Il s'appelle il s'appelle Sartif ok d'accord très bien باشه كده شيماء باشه انا از چاوا بجن تو خلقی کدری کی زانه برا Est-ce بجن que tu viens d'où est-ce que tu viens ok formadını دو forma bu Tu viens d'où? süper her düji rastın Tu viens d'où? her düji rastın voilà d'où est-ce que tu viens ne var et tu viens d'où باشه هر جوری راست نه نه تو گوی خودی گلک تخبتی نه Est-ce que ton arkadaşım yani? Est-ce que Çünkü tu- çıkarttı est-ce que te çmane zani est-ce que te mana gelo te çetki qu'est-ce que tu fais zani te seri ok جماعت برای خوب دنه کیت کارش مرا بیجه برای دبرده ما گوتش که دو est-ce que tu viens دو هر دوجه عینه به وی فرمه ها کیت کارش مرا بیجه او خرکی کدریه برا دست خوراکی ای کد زانه برا دست خوراکی ای کد تخمین کن زانه اما بیجه او خرکی کدریه او خرکی کدریه خاله رمضان Il vient d'où برافو خلاص Bujineci. خلاص يعني Mon بدها généalogie, elle vient d'où Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout. Venez, venez, Amé Béjé, tu viens d'où Ma gouttière, je crois, tu as dit que d'aller, Amé, Chouna, tu es d'Amé, il donne, il vient d'où Voilà, il vient d'où Venez, Bala Khoubdene, devrait être Harfa qui Gouhar, n'est-ce pas S. Bu. T. Qay Gouhnadine, Qay Gouhnadine, Qay Namine.
شلون اخواننا يا حبيبي قد ما يخوان الديسا راستيا ويدنفيسنا اللي بقى قلنا هذا الواتشات شما تلقى قلت لسر تلفوني لسر او انترنت لسر لابتوب بنفيسني لابتوب كمبيوتر بخوا سر راستك تشارج بنفيسني او بخوا سر راستك قاس قوي خلنا هذا الواتشات اوكي il vient d'où اما دفلت شو بيجي Il vient comme ça. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient? Voilà, d'où est-ce qu'il vient les Américains? D'où est-ce qu'il vient? Voilà, d'où est-ce qu'il vient? Voilà, d'où est-ce qu'il vient? Prochain, d'où est-ce qu'il vient? Ok. D'accord, avec un mot. Ah, mais on a besoin. Tout le coup d'aller route. أنا شو بيجي؟ ننفيسن يا ننفيسن بالي خود نبرا ننفيسن نفيس خلاص أما شو بيجي؟ تل كداري روتني تل كداري سكني Tu habites où? Ok, la Portugal, super. Tu habites où? Tu habites où? أما شو بيجي؟ أو لو كداري دسكنا بس بس Il habite. Il habite où? أبغى خلاص أبغى حتى ok. Il habite où? D'accord, il habite où? إجاكو أسباسا كاتشكك بكم هذا شو بيجي؟ Elle habite où? خلاص. Aynen, elle habite où? Quoi, elle devrait d'abord sa casquette qui peut qu'elle, elle dit mais au خالك كده ليه؟ أزيد شو بيجي؟ Elle vient d'où? Voilà, elle vient d'où? أزيد شو بيجي؟ تل كده دخابتي. تل كده دخابتي. Gökhan? Tu travailles où? بلا يا جماعة كما نقول الكداري on est obligé كما نقول الكداري on est obligé d'où ok ماشي tu viens d'où t'es malade de الكداري ماشي ok إجا أنا فيا بيجي أو الكداري دخلت Il travaille. خلاص il travaille بلد يعني كاري ما جالك راحته أم تاني تشتكي راتك مركويا مش ولا سعيد أقول مقوقا قارب هين بدن ماشي. دوري خواه بخود انت خواه طبيعي شيء بيارات كي انت إداري ترى بتشو خلاص كاري ترى حتى كنت ببي فورمي هاشي بيجي d'où est-ce que tu viens tu بيجي d'où est-ce que il vient خلاص اوكي انا هنا سيرفي انا كي صحبتي بكين جبالكو الظالم كومود الظالم أمزوز أبيج البرسل tu fais quoi تشمالي tu fais quoi تشاركي ما تشوفش أو تشدك Il fait quoi? Il fait quoi? هيك أم بفور مدني ما تشوفش tu fais quoi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais تبي لو quoi راتبك qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais أم تشوفش أو تشدك qu'est-ce que il fait voilà qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il je pense que je vais راحت Qu'est-ce qu'il nomme? راست معصوم من التماسة تو باباتين بوليفيا اللي جمعت هناك اجل جوانا الزحمة ده بيجن qu'est-ce que il fait parce que il ok mais normalement on بيجن qu'est-ce qu'il fait donc eux الراكن je بقول it Je nomme qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait ok d'accord بيجن tu apprends quoi tu apprends quoi ici Je apprends ici. tu apprends quoi tu apprends quoi ici tu apprends quoi ici J'apprends le français ici. tu apprends quoi tu fais les chili ok كويس بين او لفرات شيء دبا هذا شو بيجي il apprend quoi كوكاتشك بقى خلاص وكده في إيريكو أمنا قلت parle ما تقولش tu parles français يعني tu français زاني يعني tu français كسادك كي جبيناك tu parles français elle شو بيجي أو بفرنسي زاني Il parle les français. كوكاتشك بقى خلاص personne aha şu parça tu parça ki bu kuyne başı böyle Comment tu t'appelles? aha Kadir devam ki Comment il s'appelle? Tu viens d'où?
Kemal, Dorothée, Kemal. Il vient d'où Tamam. Ezbanım. Belle. Tu dis quoi? Aha. Comment elle s'appelle Aha. Elle vient d'où? İyice Dorothée. Elle vient, Elle fait. elle vient, Elle fait quoi? زحمة الناس أفرغ كنا. جاوبنا كنا. elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Voilà. Elle habite où Elle apprend quoi? Elle apprend quoi? Quoi? Elle est- Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Abdallah. Comment elle s'appelle? Aha. جاب الكدارينا. Comment elle s'appelle? Tu viens Abdallah. Nazir. On a Tu viens d'où متى؟ Tu viens d'où أفرغ. Tu viens d'où Tu viens de... Non. Tu viens d'où toi? Ah. Ouais. Tu viens d'où? Viens de Faki Kudari. Dorothée. Il vient d'où Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? D'accord? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ok, bravo. Alors. باري خو بدني ناخذ دراو راني بيسانديال مجبورة كاينش كي قلتيه ما قلتيه elle apprend quoi او تشوفي هكذاك بني او دنو باراتير من الجن فيسيان اوكي جبرو كلام سهل كل شوي باري خو بدني بدني باش باري خو بدنا فوت رافا on fait ça في فوتا مش تبين Bir kalavuyla ki peşinden onu para. De bu kodiyo bir körke man etkin. Edeci قالك في شيء حصص يك وفات تشتغل بيجن حمية باشين بلا قصة يدك بلا يا بلا قصة كده جا همون تو شاطية سري في كاش كده بلا كاش كده بيجي على بني وضحى باشين بس يدك فهمت بدا ما بس تشتغل غير نحكي يا يعني زين بس تشد يعني أول قصة كده Je m'appelle Firat donc je suis Firat je viens du Kurdistan. Du coup, je suis kurde. J'habite pas à Paris. J'habite pas à Paris. Du coup, je suis pas parisien. C'est normal. D'accord. Et je travaille. Du coup, je suis travailleur. Je danse, mais je suis pas danseur. Non, je suis pas danseur. Je chante aussi, je chante. Je dis mais je suis pas chanteur. Je suis pas chanteur. Je suis pas chanteur. Alors, je parle français. C'est vrai que je parle français. Mais je suis pas français. Je suis pas français, je suis kurde. Je suis kurde. Alors, c'est vrai que je viens de la Turquie, mais je suis pas turc. Je suis pas turc. Et toi, tu viens de la Turquie? Oui, il n'y a pas. Oui, Turquie. Tu viens de la Turquie? Oui, je viens de la Turquie, mais je suis pas turc. Je suis pas. Très bien. Alors, et du coup, Khalil Ramazan, est-ce que tu habites à Paris? Tu habites à Paris? Oui. Oui, tu habites à Paris? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Non! Ah oui. Tu habites à Paris? Oui. Où exactement? À Sarcelles-sans-Prise. Sarcelles-sans-Prise, c'est pas Paris. C'est pas Paris. C'est pas Paris, Sarcelles-sans-Prise. Donc, tu habites pas à Paris. Tu habites à Sarcelles-sans-Prise. D'accord. Très bien. Donc, quand je dis c'est pas Paris, Yanni, Non, pas ici. n'importe ici. N'importe ici. Sarcelles-sans-Prise, c'est pas Paris. Mais ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. D'accord. Alors, du coup, Myriam, est-ce que tu parles anglais?
Oui, je parle anglais. C'est vrai? Oui. Oh, c'est bien. C'est bien. D'accord. D'accord. Est-ce que il parle anglais? Non, il parle pas anglais. Comment ça? Comment ça? bu İngilizce zannet. Bu İngilizce zannet. Bundan yani İngilizce zannet. Emiri bu yazın. T'es en Mustafa. Mustafa, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute bien. Ok? Écoute bien. D'accord? Je répète. Milan, est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Est-ce qu'il parle anglais? Oui, il parle anglais. Bravo. Bravo. C'est parfait. Et toi, tu parles anglais? Non? Non. Je parle pas. Je parle pas anglais. Tekrar Je parle pas je parle pas anglais. anglais. D'accord. Donc, est-ce qu'elle parle anglais? Et elle parle pas anglais. Bravo. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Marceau? Oui. Tu travailles où? Je travaille Paris. Tu travailles à Paris? Oui. À Paris, C'est vrai? c'est vrai. Où ça? Où à Paris? D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, Et toi? moi, je travaille pas à Paris. Je travaille à Persan-Beaumont. Voilà, Persan-Beaumont. Alors, Mustapha, est-ce que Mahsoun travaille à Paris? Il travaille à Paris. D'accord. Il travaille à Paris. C'est très bien. Donc, Mahsoun travaille à Paris. D'accord? Mahsoun travaille à Paris. Donc, je peux dire il travaille à Paris. Ah oui, le Paris c'est très bien. Mahsoun travaille à Paris. Mahsoun le Paris c'est très bien. La même chose. Allez, tu non, mais, eh ouais, je suis là avec d'habitude Mahsoun. Mahsoun le Paris c'est très bien. Ok? Alors, Kemal. Kemal, tu viens d'où? Je viens de Russie. De là. De la Russie. Très bien. Est-ce que tu es russe? Non, non, je suis court. D'accord, donc, ok, d'accord. Du coup, Khalil Ramazan, est-ce que il vient de la Russie? Oui, Kamal. Kamal vient de la Russie. vient de la Russie. Ah, d'accord. Et d'accord, très bien, parfait. Et toi, Amra, tu viens d'où? Je viens de Kurdistan. Quelle ville? De quelle ville? Je viens Mouche. Je viens de Mouche. De Mouche. Très bien. Donc, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient, Miran? Est-ce qu'il vient de Mouche? Il vient. Il vient Non, il de vient Mouche. il vient de Mouche. Il vient du Kurdistan. Il vient de Mouche. قلت بيجي أوي كوتاج تركيتي Amiru Hindam. ها Amiru Hindam. Amiru Gotana. يعني ما بيجي أوي كوتاج مشيتي ماش تركيتي Peki, Ben ile nizam Amiru Got. Bir cümle nizam. Amin Nizam. Ama nizam. ama Mustafa var bejiten az bejim mesela il vient de Kurdistan le Nord. Var bejim Vient du Kurdistan Kurdistan le du Nord. Du Nord. C'est très bien. Parfait. Alors, Abdallah, Oui. tu fais quoi? Abdullah Mevlid dire. Je suis dispo. Non, tu fais quoi? Disponible. Tu fais quoi? Tu apprends le français? Non, je suis en Kurdistan. Ok, donc, non. Abdallah, ne comprends pas.
Abdullah, comprends pas ce que je dis. Alors, Abdullah. Abdullah, écoute-moi. Abdullah, écoute pas. Malheureusement. Ok. Alors, tac. Mustapha. Mustapha, tu fais quoi ici? Je parle français. Tu parles français, c'est vrai. Tu apprends le français. Ici. Oui, je parle français ici. J'apprends. Français ici. Très bien. Alors, Mustapha, il fait quoi ici? Ici, étudiant. Ici, il apprend le français. Et comment toi, tu fais quoi ici? Je suis Professeur. Ok. Très bien. Donc, alors, ça marche pas ça. Parce que, regarde, écoute bien. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? تلفرات شدكي. تلفرات شدكي جواب ذا. ما مستمع اوكي بالكي ببال. الجمله في لك لازم تشتكي مثلا بجهز فرنسي هندبه. Je suis côté français. في شابي از فرنسي هندبه كمان. از فرنسي هندبه مدرا. از دبلا فرنسي هندبه. Oui, je suis Massoun. J'apprends Le français. J'apprends le français. Simple. J'apprends le français ici. Tu fais quoi ici? J'apprends le français. Il fait quoi ici? J'apprends le français ici. Il apprend le français. Ok. Bien, très bien. Kadir. Kadir, tu parles turc? Est-ce que tu parles turc? Oui, et je parle turc. Très bien. Est-ce que il parle turc? Oui, il parle turc. D'accord. Il parle turc, Hassan? Oui, il parle turc, mais il est kurde. Ok, d'accord, très bien. Et parfait. Et toi, Khadir, tu parles turc? Non, on parle pas Turc. oui. Je parle Je pas. parle pas turc. Je parle kurde. Bravo, très bien, c'est parfait. Je parle pas turc, mais je parle kurde. Bravo, Khadir, c'est parfait, c'est génial. Très bien. Entre. تفترق كاظم والجريمة والجريمة أنا ياكو جمرة بيجن دفي درس هركز كازو خوار قرار نفسها كازو بربنابن اوكي جمرة جملة لازمة دفي درس ده تشتيكو ام هيم بولا درس خراكن ياكو بيجن اوكي عبد الله كرم Comment elle s'appelle? bravo comment elle s'appelle عبد الله يعني تشوفو Oui, Bojan. صح خوش سوبر يا دوديا وي هركز درس خراكا زي هركز يبرسن اوكي كرم كم Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Mustafa. Oui, c'est très bien. Ok. Déjà, Dorakia, ders khurakin. Tamam, Beja. Ben kadın için el, na jibojna el kullanmıştık. Koma no.
روز از بینا فرقه بله تو ترکی بیشی هر کس تفهم نگذاری چی که تو بیشی بینا فرقه بکن ماجی بیشتر که هر کس تفهم نگه بله هر کس را ترکی قصه نگه باشه کاملا چه حزگی چه بیشی Jibo mer ilk kullanılmıştı var. Jibo jeneji erbi. tamam saat o hoş süper süper jibo mera il jibo jina süper tamam İşte bu gidin Doraki'ye Doraki'ye tamam Hasan Kerem kim Il fait quoi? il fait quoi il fait quoi ev çerdeki. ev çedike ev zarar aynen mera bas Mais tabii Doraki'ye Ramazan Il travaille. Super, il travaille. C'est pas. Et tu veux y aller Oui, au travail. Il travaille. Oui. Tu viens? Il travaille. Super. D'où est-ce qu'il vient? Tu viens? D'où est-ce qu'il vient? Bravo. Tu viens? Godari biken, Rosemary, Miran, Navhad. Kurdin mi zannediyorsun? Havdu, Navhad qasaynak. Gawaku yaki tishtaki go. Bizanlıkın ku huni jiji hin bilena. Ama baraday. Jordan bize. D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? Yani çi? D'où est-ce qu'il vient? Avant Khalki Kidel. Ev halki kudere. Tez buna jini bu yaş bu meri. Oui, Mary. Süper. İca ki ders korona kır. Kerem kim? Tu habites où? Tu habites où? Ok, super. Kabul ki. Taşı bu? Mogoto Kurdu. Süper. Mustafa, Donat'tan. Elle habite où? Elle habite où? Elle habite où? Yani çi bu? Aynen bana jini kudere. Süper. Ki ders korona kır. Kemal, Kerem kim? Elle travaille où? Elle travaille où? Je ne Süper. Ev kudere de Beli? Ünlem? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Süper. Avant hiç manaya kadar elle vient d'où? Elle vient Algérie. Allez. Elle vient d'où? Kudere. Halki kudere. Kudere. Manigena. Elle. Alors, Il apprend le français. il apprend le français. Il apprend le français. Yani çi bu? En Franski hindi be, en Feri Franski de be, Fransi de alme. Herkes ders Kur'an kır. Evet. Havre kamerama, Dorot'ta. Gel diye konuşuyor. Böyle kavmin avinin he. de cher boulevard. Où est-ce qu'il apprend le français? Ah, où est-ce qu'il apprend le français? Pourquoi? Kudere Fransi hindi be. Où est-ce qu'il apprend le français? Il apprend le français ici. Bravo, t'as déjà vu? Super. Peki bu formadığın karışmaya beji. Où est-ce qu'il apprend le français? Bu formadığını formakut. Il apprend le français où? Super. Il apprend le français où? Oui, da. Per başı. Per başı. Az bavarım ama ketiye işim. Ketiye işim. Ana. Tiştek ku ajwa dixoz. Vak devoir. Vak sportek. Devoir. Je vais réfléchir. Çok kadime bakıyor. Bırak beni. Bırak beni. Havadan من از این دیالوگ که بنویسیم دیالوگ یعنی قصدانه دو کس قصه دکن دو کس در حق کسی که دنده قصه دکن از اون مصطفى ام بحثا کمان دکن Var mı bir örnek? Kerem Il fait quoi ici? Yani öyle şerke. هدي منو كتب فرخوش از آهاب چیم جیبه کو دیالوگه یکی جیه دنه پرسنت بجه il fait quoi ici اینجا به اشاره دیش بین نکد و هم بزن اوا برسه باشه دیالوگ و همو دبه مینا ویاده
دو کس قصه بکه یکی پرسه دپرسه یه دنیش جا Bersalı. باش il fait quoi ici تقول اول ورد چه دکه نه تجمع پرسی تو بحثا کی دکی بس یکی یکی زلام یکی نه سم یکی کی مثلا مصطفی کی مثلا بيجي il fait quoi ici اوكي ترى چه جواب بدم il fait quoi ici il apprend le français ici super il apprend le français le français خلاص ميلان كيكي super venez il apprend le français ici il apprend le français ici اول جواب شوي یک کاپیه چگنی اون چهار حرفی اللي فيها شده تمام والتشتي امهين بنا بلد قوبيا نايشينه باشا قوبيا نايشينه ودابا خو درس خو بخابتن باشه دفتر خو بگرن چهار حرف مثلا همین مینا بیا او بجن il parle kurde جواب بجن oui il parle kurde یا جی non il parle pas kurde non دو کس خصوصیت کن در حقی یکی باشه هر کس فهم کرد کسی کو فهم عبدالله تفهم کرد Mantıkta yani Sercan dike der cümleleri. يعني beş sual, beş Soru dedi. aynen aynen إجا دو حرف نویسی و هشت حرف دارم میگو دیالوگ دارم 5 حرف دیالوگا چکم میگو اما دیالوگه بنویسیم بیا écrivez ça حرفم دنیست چه حرف؟ کیلو يعني وقتا ما الفابه ها ده دقیقه ما مش بنا ویشت شیفر بالفرنسي تماما رقم جمال شیفر شیفر جو كده تيزاني لا جا عربيتي جا اويتي جا صفريتي صفر جا ورا بيا شفر شفر رقم صفر بيا شفر جا ورا قال كلمة وها أنا باش ببينها صار الشيطان بيا ساتان فرنسي شاكر بيا سكر شا بيا سن مثلا الشاشة يكون مانجي بيا 6 باشه أنا أمي شفرين ببين كان حواش خون زانم ام جه صفر دست بگم چقدر بجن صفر؟ زیرو اوکی زیرو ام جه زیرو مگو زیرو ام ها بز برن تو را کی باوجن کابه ام کی آسیب بجنه ام ببینم ام جه بده تاب چه ده؟ که زیرو ام برای که بجه ام اول زحمت ام بقی کار حلق قدره ام بگی که عجیبه ام 1, 2, 2, 3, 4, déjà 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ne bileyim 15, ne bileyim 15, باشه کنینه گیه 15 باشه 15 16 برافو حتی خوش و اون گلک جورت زانه گلک جورت زانه من حتی تخزی نویسان دیگه سر کاغذی هیه اینجا جبران حوال نوشیش یعنی بیاد درخش کنم خیر حتی نات شگوها چنک اگر نام مده حتی وارا کامو کسی که نظام همون بیش خواهیم ببینیم اولی کانزه ها ناجیش مهاش بده دلال بکن بده اما بردامه ها درسا 16 بردامه همیشه بده اوكي جماعة فرق برا چند حرف هنه هی الهیم گردونه الو باشه اما ام حرفا
ام حرفا بخونن ام دیسا تورکی با بیجن بله. ایجاش برم دست بنکن جبرم دست بکن A. A B C. C C C D C C D C C D او حرف او حرف باشه امرا D Ö. E F J. G H. J pişti J konu. Halı tıkla aşağı tıkla. H I J K süper. Bak telaffuzı yapalım. Tabii koy koy dikkat devam. Süper. K süper. Dorada L M N. N O Pişti vi hem disa devam kön. Şu O'ya devam kön. P. P süper. Disa telaffuza ki süper. P. P Okey. P. P süper. Q Q aynen. R süper. S. S T. T T T yanay. Okey. T yanay. Biraz bir de bir yana bile. Okey. T U U Ü Ü U ya ona bak Ü tekman. Ü bırak yapacak Ü Ü Okey. Dorakiye V. V V. V V W. Ve. W bırak yapacak W bırak yapacak double W d'accord. J'adore qui est X. Y. Lan bana sadece X. X sadece X. Yeah. Y. Bu kadar saltır. X bırak yapacak X okey yardım et Dora ki Y. aha hem de bir tane gibi hem de bir tane gibi sevdin beri xobdini تبجه Y Godariken evet şekil mühime böyle Fransa'da duhav Fransa'da duhav I hana شوي هم في إياز ظالم نعم نقدر أقول إيه يا رجل بيجن إيغريك شو ما بيجن إيغريك غريك تشي يونان غريك tabii eva de mعناها إيا يونانا باشه إيا يونانا غريك herkes anlar غريك هون إي لازم لكن بيجن إيغريك يعني de mعناها إيا يونانا إيغريك Okey, avec I, elle va dire, oh, tu vas dire Y. Super. Rahata, تمام Y. Okey. ما فهمنا دليل هذا أو إيجري تين خوندن. بله چرا؟ مثلا ام بيجن مثلا بنت نوفي اوي Gerek novi okey. Viens pour une chose. YPG. Il y a pas de nom, mais français sont morts. لا أبي مفهم كده. أو دقيقة viens pour une chose تقول ذلك. YPG. G. YPG. Super. Ben gelek çok bejen, abejen ya YPG açıl bizim olsun. YPG. Çok bejna yapacağım jina. Çok bejna. Hala باشه yapacağım. ام يا باجي بريرن جمعات ام تشو بيجي سوبر Y P J Y P J Yani bizim balkonda Falan. Y. Y P Gamrut beji de bizim balkonda Y P. كمان دي صدق بدك كلام كان بس صدق شو قريب شو أو إيه خوندن. أبغى إيه تخوندني أنا. كمان
ام بسا حرفا دکن حرف یا با کما سر ام بونا چه الفابی هنده بید Dessa vez tá no همشی مرغه یا با کن بیشی ده اوی ده تا حرف تشتکی بخونی تو بیشی سی دی زانی ام بسا حرفا Peki دکن ne کما kelime de çağ ilk Evet, onları kelime şekli konu. اوان نه درسامی آنها مثلا ناف کلمه ده نه درسامیش نه Bize vazile ne yaparsın kova ne tere. Tamam. جمعات یا داوید چیه وقتا من نما چیه؟ زد 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 برای که بجه زد 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 یکو یکو Zed. Zed. زد Z. Z. زد اوکی تمام